Andũ ethĩ kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ morĩtio kwĩyumĩria na meyandĩkithie ta aikia a kura meharĩrĩria-inĩ ma gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Matongoretio nĩ mũtongoria wa andũ ethĩ kĩama-inĩ kĩa ODM Abdalla Kombe. Kĩama-inĩ gĩkĩ maugĩte marenda ayuthi makĩria ma 100,000 meyandĩkithie ta aikia a kura kaunti-inĩ ĩyo ya Kilifi. Maugĩte nĩ kũrĩ na bata wa andũ ethĩ kwĩyumĩria kwa wĩingĩ nĩgetha meharĩrĩrie nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnene na magathura atongoria ethĩ nĩguo maũndũ mao makamũrĩkwo. Uongozi kama hauna kadi ya kura, na ukitaka kiongozi bora lazima ujisajili kama mpigaji kura. Hiyo ndio hatua ya kwanza ili uweze kuleta mamlakani kiongozi ambao anastahili, ambao ana uwezo wa kuongoza wananchi. Hivyo basi mstahiki gavana Mng'aro ametupa nguvu vijana kutoka kaunti nzima ya Kilifi. Ametaka tuje hapa tuanzishe rasmi hili zoezi. Hii ni mwanzo. Tunasema mkoko umealika maua. Tukitoka hapa tunaenda nyanjani kote. Tunazunguka Kilifi County kuhakikisha vijana wanajisajili kwa wingi. Chairman ametangulia kusema kwamba target yetu around the Kilifi County, target yetu tutahakikisha tumetimiza 100,000. Na hiyo si kwa maneno, tutahakikisha imeweza.